Jingujor nakaslem jong unongsan Hima. Seng Samla Hima Langrin hapo kejingilam uba blooding well Langrin haringkat bat Khadc ke executive committee hak arpusaw tarik nai wiang arja arpusan kilaliban bu ke Jingkynthoh Shaka office joint secretary in charge ilaka Khadc Halor ke inquiry report jongkasnam arja arpulai balada banbu daga Seng Samla Hima Langrin ringkat bat ki khun ki hajar Halor ki kamle bakla do Syiem balasha suspend uba nongte Seng Syiem kani ke Jingujor persya kade yu nongte Seng Syiem hausnam arja arpulai habakran syakilat patai kubor uba blooding well Langrin uliat hu bahadian baka council kalapha Shaka Seng Samla ban ai ke Jingkynthoh Halor kani ke report balada bishar kumta na kaliang jong ke Seng Samla kumbalai lam ki pat ba hausnam arja arpulai mentaru kilai ban ai ke Jingkynthoh Halor ki katu kani ki point bakim hun ya kani ke report kumta ula kerpat ke council ban pet bha badru ban ai ke jing bishar ke bahok kat kum baki khun ki hajar ke Hima ki thrang ban yo ada blooding well Langrin assistant secretary jaga Seng Samla Hima Langrin Central Body dan kalian ngajongi ka Seng Samla Hima Langrin ka bede pat ka inquiry report ka baya nadu sem apply te council kala pha sangi ba mentakasni ban ai komen ke jongpi dan kalian ngajongi mentakasni lawan submit ya komen ke jongi ha ka ba ya dai ba kana inquiry report but nakalian ngajongi ru misani ka council ya ka ba ka council kan ai ka rai ka ba phatam naga penta ka jongi khun ke hajab jong ka Hima Langrin batai bah Halor ke kata ke inquiry em nomor ladang page pangkan inquiry report kita ki kat tu kan ni point ki pomsai ka bede berkata nakalian ka jongi ngilak submit ya kan report ka komen ka jongi aku beda bagi report buat misani aro council bahkan ai ke jawab tak misani kan ke inquiry report Halor ke ka kes ayu bang kita ki kes ki bangi yakhi na du sam arja repulai aku beda buat ban suspend no yu pain nangte tega inquiry kala yak mental aku makat tu kan senam te nakalian ka jongi kul enti di Jakarta bangi yo ya ka ya kata ka jawab bopha buat ka keban yang ikut ke hajar ke Hima Langrin kini kes kini belakut na yu bang ai kes ke inquiry kala kun mentangi abs tangi ke last report buat ka nakalian konsul kala hot ini ka Samla banyak ayat komen ke Khadc ai bede bata